بمهرجان نحن نحب قامشلو في يوم السلام العالمي. ام ji Qamişlo hez dikin. Dibin vê duruşmeyê de mehrîcana duwemîn ya roja aştiya cîhanê li bajarê Qamişlo dest pê kir. Mehrîcan bi beşdariya hejmarek ji rêxistin û saziyên civaka sivîl û hin kesayetên serbixwe tê li derxistin û li gorî komîta amadekar armanca vê çalakiyê ku çanda hezkirin û aştiyê di nava pêkhatên herêmê de belav bibe. قامشلو اف كسج سريان تدي كرد تدي مسلمان تدي قشنا في عايشين فعاليات وناس سر تراث بو سر خورتا بو سر جنيب بو سر امن مائي بو مكر في روجيد قامشلو وقت بباجاري اشتيه باجاري سلامه بنفس روجيد اف روج لك متحده ثبتان حضر وسيزداد دوي روجيد به پروگرام مهرجانê li ser danê sibeh û êvarê hatiye dabeşkirin û di heyama rojekê de bi dawî dibe. Gelek tiştên balkêş, mîna alavên kevnar, yên girêdayî pêkhatên deverê, her wiha hin cûreyên xwarinan û şêweyên çêkirina hin xwarinên navdar têne nemayîşkirin. ركنيمة مطبخ الشعبية يعني خوارنا كفن يكشيتكي جه طنقة مهير تاني يرو عرض كريا الجيلين ها تكسن زاني مهير يعني جبير كنا حمام تخوازن دي خالق بي ناس كن الجيلين ها وخوارنا كفن يعني برينها مشهور بقولك يجي. مشاركتنا بمهرجان نحن نحب قامشلو بعرض التراث بجداري عماد مهرجان ده دريا نمايشا هن آلاوين كفنار جكالابوري عربي بو وبتايبتي مبالك شانده سرف خوارنا قحوية تعل وشوية هجاندنا فنجاني وبيكانينا داخوازين ميوانان. أهمية القهوة العربية المرة وهز الفنجان ووضعه على الأرض. افسالا دوامينا ku ev mehrican li bajarê Qamişlo tê li derxistin û li gorî komîta amadekar armanca wan ku ev mehrican bibe çalakiyek li ser asta tevaya Sûriyê û hêviya wan jî heye ku komeleya giştî ya netewê yekgirtî di paşarojê de serpereştiya mehricanê bike. Qamişlo hatiye naskirin bajarê evîn û eştiyê. Kesên ku li ser xaka Qamişlo mane û dev ji Qamişlo bernedana deriya vê mehricana bi navê em ji Qamişlo hez dikin tekez dikin û Qamişlo dê bimîne bajarê evîn û eştiyê. Dilovan Çeto, Kurdistan 24, Qamişlo.